Amen.
so kasi muli fa pizzola suatu. En muli so eu maso fa nisio maso tinama tinama tua. Ora maso blue. Ora me fai fa se mai maso me neba ya so atua. Ai lenga sa foi ya so le tia como sai que tomao tia vivao. Ora tinaya sinai tula ai listen to na so foi maso alo fama. Itina uma sama uma maso ekaresia. Wole no fai fatsa fima le neighbor ya so paia. O maso witness na ini fia sa ho neighbor ya so aso amen. Ya listen ni sa o day star. The morning it's when maso alo fama ila. So sai Lily of the valley,
takwa imele tua. Arenye. Otuefa kuina na keriso ye oti. Wa vema fa polo ye umwe. I le nei vaenga o le tātou sauninga
E tātou te sauni atuai, te leo whaina atu nisi o whanau. Ia le whāpai inga, whoi ma le whaamari inga. Ia le sakramenta pa ia o le baptisonga. Whawhonga mai e upo le tala le lei. Alo tātou li o Yesu Kiriso. Wana mariwane ai leo Yesu ma whetalai atu ia te lātou whape atu. Tuina mai a te au le pule umalapa i le langi male narola. Pane ni, ioto atu e whainu umalapa maso. Ma baptiso atu ia te lātou le swafo le Tama, male atali, male angangapa ia. Ioto o atu ia te lātou I tausi me uma o whai atuai atu to. Whauta foi. O te iato o tau I aso malapa. E o lapa e le mata anga o le narola. Na uso pele o no I Kristo. Ia tātou toi manatua le winga lo loto o le baptisonga. O le baptisonga I le vai. I le swafo le Tama ma le atali ma le nganga pa ia. O le sauninga pa ia lea. O whailonga ina ai ma whaamau whailonga ina ai no tātou so whātasti ma Kiriso. Ma no tātou au wai I whamunianga o le whengaina. Le whailonga foi lea o le whanau fōina o le whengaina. O le whailonga foi lea o le whanau fōina. E whaso ina ai tātou o le kalesia. Mai nā tō o talia ma le tono le baptisonga. O tangata tono o te tau na maua le baptisonga. O e o whātua tua whamaoni. Ma tamaiti o tuina atu e o lātou mātua moni, po o lātou mātua whai. I le whātua tua whākirisiana. O tātou territorio o tāwami o tanuina I tātou ona o le whatinonga na whai e le tua. E ala ilo nā lofa Tunoa. E talia I so se tasi. Matua, pere titi. Ine awai lātou le mawhtanga le karesia. Ina wa uma na baptisoina. Whala mai e le li. O loi a te ia le puri. O loi a te ia le mana. O loi a te ia le maosi. O la Yesu. Wa le whiwhiri a o tō. A o whiwhiri o tō e. O le baptisonga mātuai. Stasi lea me alofa tā ua e ale lo na alofa fua mo lana whana. I le baptisonga o tameti. E pēr na whaia le tātou e kalesia. E awa I mātua na o ina na tō whanau. I apa po inga ma o inga le. Ma ia whamoe moa na moe a na tō whanau. Ono le ngā ruenga le nganga pa ia. O le whamoe moe le ne asu. Ia whamanue ina whanau nei. I le arofa ma le while e uolo tātua. Kona mea, o te whisiri atu ai, I a tōtou ua vea mātua o mātua whai. Se o tōtou lai kai. O tau whola atu ea. Ma whola mai mo I mātou ono le sosuania le atua. O le auto tausia nei whanau. E awao I lātou. E awai I lātou. E whātoro I lātou. Ma whāpoto I lātou I lātou tonu. A whiorea. I o tō tani mai. Wa mātou whorofora atu. O le a whāpea lama o le whai. E te tau whaura ofisiri atu whāpoto tonga. Sei tū lai mai.
Peto te fola mai nei lava. Ono o le soswani o le nganga o le atua. O le auto tau ave foi o tau duty. E ao atu, ma soswani atu. I whanawia. I ne atu tupu ai I lātou. E whai ma Kirisiano. Ma tangata o le kalesia. A whai o leo o lua tatonuina. Yo to whape mai. Wa mātou fola atu lava. O le a whape nao na mātou whai. Tātou tata. Le atua mamana, le atua paia. A mātou sauni atu mora baptisoina o whanau. A whio mai alo wanganga. Mai e whamanuia ma whapaia ina. Whamanuia I mātua. Ai meisa o mātua tausi. Whamanuia e whapotonga. No mātua foi diute ma rito la auto ave. O lo mātua soswani atu. Ma le lamulango atu. Ina ia manuia a mātua whanau ne. Ono Yesu Kiriso lo mātua li ma le whao. Amen. Alala mai whapotonga. E tūla I mai te mātua whanau. Bakiswati atoe le swafo le Tama, ma le atali, ma le ngagapaia. Ula ia atoe o na whafonga, ma ia atoe o na while mua whakabau lava. Amen. Tunoa toia. Pakisati atoe swafo le Tama, ma le atali, ma le ngagapaia. Ia pula atu ona whafonga I lunga I atoe, ma ia ate oe na da while mu. Amen. Nisi pepe nei. Tātou te tālu. Tama, ia e whamanuia mō bela, mamataki ese. Ia e lumo I la ua lo while mu, ma lo manuia e leo noa. Manuia whai mātua, ma le whaibo le whawhai le leina ma le oina. Ma le tausia I le tutupu mola whanau I lo whinangalo ma la wami o tonu. Manuia fo I mātou. Ia maua I mātou uma I le aso le langona. O le langolango atu. Wha manatu mo I mātou. Lo mātou fo I tiute whan mātua. Ia mātou whanau o lau o loa tāua. Na e fo ina mai mātou te tausi. Manuia I lātou. Manuia le whamoe moa le mea sāle seta. O no Yesu Kiriso le li manmalo. O mātou ole malawa tuai. Amen. Au atu le pelo tusi at kalesia. Tusi mon mau. Tusai le whamoe moa le mea sāle. Tātou pese toros kantoros martonu, pese el baptisoma.
e tau mai ai nei tai au fo. Na mato pepese ma aleluia ma osana I lau fio. Na mato baba ai le tua. Iau wa venga paia na e whaia mo mato tamata. Se iau mai ai le aso korei. O le aso na whasatolo ai na ai no walo pele e totasi. Ai na mato toe alalanga. Ia whasatolo. A le nei tai ao. O le tai ao lo malo langa. Le tua whaafitai. Whaafitai lo alofa ma lau tau singa I lo mato nulo. A wā mato mawhauwhau I le nei vai asa. Na mato tu tasi atu I lau fio. Ni isi o Tama o taitaka I nei nulotu. O ni isi foi o Tama ma tinao e kalesia. O loi ai tu tonu o ai o ngase ngase. Na mato tu atua I lau fio le tua. O wā na o oila e te whaamata. Tālau le nei vai aso, male nei tai au. O e whoai le marosi. O e whoai no lato soifua. Ma o lato o miai fo le nei tai au. O lo manu maro Jesu. Lo mato liki, ma lo mato whao. Whaftai tau singa le nei Tama, tina, yo ai mato whana. Whaftai le poto me le ate mai. Whaftai fo I le malama mai le loa. Whawhitai le mautale ni mo e tuina tonu le nei loa. Lau au au na pa ia ma le whaletua. E au whena wela tatofi. Yo mato Tama ma tina mātutua. Wa sina sina. O lato soifua I whapai. Se iau ai whanau le tua. Tā levi ia na mato whatino na ai le vai aso. Se iau o mai ai le lei tai au. Le tua whamalo I lo wale lei. Mato visi le whawhitai. Ono le lei malo tele. O mato wau mau ai, ma na nofu ai. Ma tausi ai o mato ai. Watu ai le mato tautua I lau fio le mato. Whawhitai le tua. Whawhitai o no taitai o le nei malo. O no lato ngā wena o le pui puina. Sa I li pēa mo le lumanai. Tausi pēa le nofo whiuta. E ala whani o le nei malo. O mato wau mau ai. Mai lo mato watu nukupele o sa. Le tua whawhitai. Yo mato ai whaakai kuna le tausina I le tina. Mato te le whewhe tau tau. O mea ai, mo mea ai. O mea mato te nofo ai, manu ai. Mai le whini o le ao mo le po. Le tua whaakai kuna nofo ai. Whaakai ono lo lautu spaia. O whai o na mātou wao I nai le aso, ma le aso, e peo le whingalo ai ni ai mātou. Na ia mau ai no mātou soifua, alu luma, e leo le somuli o na mātou soifua, le tua wha. O le nei la tai ao le tua, le tai ao lo manu malo. Toe soifua manu malo le keriso, o lo walo pele, e nei o mātou, o ai nei whaleseo. Ma sa ai maa o mani. O wao wange lei lea le tua. E peo na mātou I ai le lei tae. E titi ma whatau waa o mātou tangaka ma o mātou loa. Nei koi sa mātou poto le. Ao sa mātou whaatai le au le I lau si whanga le me asu. Ia lofa le tua. Mo le nei whalako ponga ma le nei lau nuku. Loa le. There be years
o mātou tua. E fau pēr no alofa, i le aso, ma le aso. O tai au manuia ai no du. Ma mātou alanga ai le aleluia. Awa o whai a pēr me si, o lau whanara whatutua. O e whawhonga ina, no mātou whawhatai. Malo mātou anana vivi i lawa whio. A vesi lava e le aso whapitoa. O mātou whamanatuina. Te taua tunga o ngā wanga o le pāo le Tama. Koto soi fua manu mālo ai. No mātou a dik whaola. Ono lava alo pere to tasi. O Jesu Christ. Kone me inga siri le nā, nā wa whio. No e tu mawatu mea te oe, le mamaru ma le mana, le whamanu ma le whawhitai, le maasu unga lava, e le aroa. No mātua tua, te rio ano mai ia, o whamara rofa, au mātou atu mare ananga whapāralo. Au wāua mātou i roa. O tere mātou ariu pasise. O whaulai mātou whare tonu. O a vea maala. O mātou toi laro ai i luma lawa whio. Le rie. Mātou whātou ese. I eitai au. Au wāwanga sana mātou mea o mātou whaina. O whaino whia le tene o tini. Ono mātou whiwhiri, e whaina mea o mātou punao i ai. Ai rāro, mai no whingaro. Pese se inga mātou whiri. Ono maua lea mātou I tūne nau I le teo langa. Wa papiana o le leiva o langa. A whai ai I mātou le ansana. Tuma ai. O mātou le whamaoli te leo tini. A wāo o mātou whola, ma te tau lawa whio. A pānai. O le tu mau ai mātou loki. O Tama mau fōi, mātou whawhanga. Mai no mātou olo whaatini. Lea e. O tele lawa I tu aso. O mātou le whamaoni, mātou titi. I te tonu mātou aina. I te tonu te au, o lau na wana. A tō merisi whawhanga. O lo mātou pe ngai aso pe soku. Tuma, mātou te tari tonu whoki. O tele mātou whare toki. I o tātou wāo pe ngai ma roa whio. Lea rie. Mātou te whātou ese, rawa whio. O lo mātou tano whai, pasa taro pēr rawa whio. I o mātou rina whāria. O mea mātou te whaia. Mātou mana te natu le noto, o te taua le lei aso. Ona mātou nona, lea mātou whatawa. Mātou whamara. A wāo ai lawa letanata. E manatu I mai ai. Lea tu ai. A lofa mai no whamana ina mātou. A vea mo le liu ti ngāo o aro pene Jesu Christ. A mesi no le toi manu mālo mai tuna mālo. Ma ala o loka ma māina. Oro mātou tāru lea. Vale a mana whatu tue lawa whio. E te whamana ringa mātou tangata sana. Whama māina mātou uma. E ala I puti pare no loko tunoa.
Hawa, umato e atu la. E ala swafa manu malo Yesu Kristo. No mato li pao. Le tamalo fai. E te mawhaia la mai oe, ona whai o soko se mea. Awa oe o le kāmuka, o le matai sao mea uma. Au mātou watu i o huma ne ari ie. Ma mātou whātā ni sia lau whesoso ai. E alai o mātou manako. Mātou te iloa ne ari ie o lapa matotoe lau whasosoa mai i le aso ma le aso. O lo whaturi ai to tonu i o mātou aiga. O lo whaturi ai to tonu i o mātou loto ne ari ie. Lota mau ai ngai le ngāo, mau ika ai le whanu suau. Ai mātou te tataro mea le ari ie. Sei ke whamanuia, ma whamanuia mai ka mātou tāpua inga nei. I to tono laua ai lotu. Mai se ai i la tau o mātou o si osi whātaki atu le taulanga i lau fio. I nei tae ao le ani ie. I amata mai la lau whamanuianga i le ua unu matai tai. O le nei saulima. Le tamama le tina agua pea matai tai o le nei nuu. Ia whamanuia le whanau. O iai le au whainga kuenga o umana e to tofinga. Le ali ie. Le tamama whamano no ma le tina ma le ainga. Ia whapena o le e whamanuia. Le au whainga kuenga o lo whatari tani pea le ali ie. Whatari tani i au taimi. O taimi e te bala awai. Ama mātou ta talo. Neri e. Au mai e se aso. Au mai au taimi. Kei e alofa atu iai. Ia whātau nu waifofuanga umale ni e ai la tau. Ia awane ngatai toktoru ole nei ai lotu. Ai e whāsa lafaro wangane nei iso se isi. Iso se tu. Oe o fia maua lau whesoa so ati neri ie. Iai la tau oe o mati tipa. Iai la tau oe o fia ai ma fia iru. Neri ie. Whawhanga oe. Ina ia la tau maua lea langa. O lau fio. Mātou ka tano neri ie. O lau neri aso. Neri ie tātou ma oe. Mātou ta talo atu rea le ie. Ia i la tau o e o fia maua lau whesoso ana. Ue o no whata otoria i to tonu ai o ngase ngase. Lea le ie. O mātou te tali tonu a o e o le fōmai o fōmai. Ai mātou ta tali. Se e whaau ngā ina tonga whiti ma mai la au a e a fōmai o le neira lo mātou. Ma teine tausi mai e whaite nā, ma fōlinga o la watio maua au whaola. Whea o iai seisi o loma na o mia la whesoso ani i dari e. Alofa ma whesoso ani i la watio. Mātou tatalo le ali ia no mātou watunuku. Samoa na lua, Samoa sasai na Samoa sifo. Le ali e. Alofa i e o taitaina malo. Ia taitai le ame o tonu. Taitai whaale atua. Ma ia alofa i o na tangata. A ua le whapito au mawhano la tau taitai. Wa ia i la tau ma manatu ma mea le lei uma. A wā le atu luku o Samoa. Ma tau tataro le ali e. Ia i la tau e o fita tau le nei mano. Ai mai se ai.
ia vai na au o malo au fatas le ie e so ani lau fio o ia i man tama whanau la mātou atu lugu le ie o oe o papa o oe o le olo rātou te manu ai i whaigata a o rātou tau no whai isa ili no whina ngano o le while mo mātou tatalo e le nei aso le ie wa e si la fia me umo le a mātou tau mo whai iai mātou tau mo whai e whātino lo to e tu manu malo mai awa oe na e to e tu manu malo na e malele ai le tu le oki o fea lo tui le tu la mau o fea lo manu malo lo manu malo le o le amatou tau mo fai ai le ali wani o matou tau mo fai le ali e sua soani mai oe le nei aso ma le manga o lautara le nei so i pansa ia mana la upo ia vea mama aola o mātou tatalo nā le ali ia whaia iai lo whina ngala ai aua lava i mātou o lo lava suafa le ali amen Malo Samuelu Tialavea. Oleh, itu ina la fiona la tua. Fai il fa per tanina. Fai la uom sui la fine di adili Tunoa. Oleh, kita si fai ama la masa. Oleh, tinaya wainet. Siona bibao, você está se foi eu foi a alma da alma sa nia, fomina da fiona paia da tua. The reading of God's holy word. Our scripture reading is taken from the Gospel of St. John, chapter 20, verses 1 through 30. Let us hear the word of God. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen behind him, but he did not go in. Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and he believed. They did not understand from the scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to where they were staying. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her,
"Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me, where have you put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord!" And she told them that he said these things to her. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and his side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sin, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe." A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands? Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." May God bless the reading of his holy word. Glory and honor be unto him, now and forevermore. Amen. Inga o Samuelu Tialavea no lua. A o manatu ya we. Yesu le fao. Yeah.
Matolofana, the group number 2. And Miss Lava, the Pio Porto Neaso, the Sumale, the Man Marena, Samuelu Tialavea, the Tunoa, the Mamole Garcia, the Sumale Tata, the Mamole Lolo. Tapi oleh baca saya baca konsentrasi, jamal ni aina, boleh aku matolofan. Macam saya walofat kau yang fatalofan malu aku firman nias, Islam malo, lain bola noa takoti, macam poina nias, lain aina. Malo sefua, ya, jadi ni, ya. Makuru mayo mai sia maya la tama faya ku ba na lol ne la si tama fai mai fati noi la so faya la so man malo o sta ke ni ya usina fa fona yo number 2 sa kato According to the Gospel of St. Matthew, 2 women went to the tomb. Maria de Magdala, Maria is. Maybe it was Mary, the mother of Jesus. I don't know. Yeah! Mother of Jesus. According to the Gospel of St. Mark, Maria de Magdala, Maria Tialavea, and Salome. Well, I heard. You heard what? Yeah? Yeah, tala yawe. Malolo. The African kala kala kala. What? Wale wana toko ole ale tasa. Ole ale tasa. Esa ala ya te ba? I want to see the Evangelia Luca. Maria de Magdala, Joanna, Maria Tialavea. Aí se confirma. One thing's for sure, in all the Gospels, they mention Mary Magdalene as one of the women who entered the tomb first. What does the Gospel of John say? Tell us. vai sapato. Ile taiao ao fogo yuri na va. Walu ani ai Maria de Magdala ile tu mama.
e moko. Ionge. Ia e sana kuku mai apa kilo mai. Kaoi de kuku mau. Au. Awa ko reki ngau mai. Maria. Iya, Maria. Você me olha, eu vou comer. Não sou mais. Vou foi aqui onde tá, cara. Olha o beleza,
Fine. Fa te ia o le leo ia o le whanua. O whai mai ia te ia. Neri ia. O whai o mai ame ese ia te ia. Tau mai. O whele me o tu i nai o ia. O no ame ese lea o ia. Mami, ai. Rapo mia. Aua. Aua e mai gasia. Aua te le ia wa e lawa e lo tu ma. E anu yo. Ta wa tu. O te wa e lo tu ma. Lo to tu ma. Lo o tu. Lo tu. I don't care.
Kau te nana manaka ea. Sa. Ora tala moni lawa ea. Ua mali watu Yesu. Ua tu tutonu. Ua ia fetala yatu ya te nato. Ia o tō manuia. Wawa ai mai whai o 5 na tui wha. O loki tū na tui te tau. Whapei o nā wina mai au e te mā. Whapei o whai o na o a wina atu o tō. Ia o tō ta ia le hama pa ia. Oi la tō malawa tō te whamangalo ina ai a la tō wapsa. Te whamangalo ina ia ia i la tō. Oi la tō malawa tō te tū ai pēr le amasau. Te tū pēr la mai. Tama. Ua ingoi ati tumo. O le tasi o le tosi fulu ma le torua. Ele iai o ia mai la tau ina ua maliu atu i Yesu.
Ua mawaya so e vanu. Ua toe whaatasi o na so i whare. Ua whaatasi ai fo i la tōma tōma.
Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Oisi whaino mai te na whai e Yesu I luma o na solo. Ele I tusia I nei tusia. A ua tusia I a mea, ina ia talitonu ai o tau. O Yesu, o le keriso o la vaia. O le alo le tua. Ina ia maua ai fo I le ora I lona suafa. E oto o e talitonu. Ma e whātuatua I a teia. Amene, le suafo Yesu. She was possessed by evil spirits. Na faina nofu wama, nofu waya nana lama. Ao Yesu, na fama gloria te. Jesus cast out the demons and the evil spirits. And since then, she followed Jesus. She followed Jesus to the cross and to the tomb. Na we fai lolo na lofa. Lona tali tomu ya Yesu. Ono me sili na faya le lino ya. Na tawa le tumu mau. Tawa le tumu mau. Ta lofa ya mau. Na lofa ya mau. Lia mona na lofa. Kwa mai le tai asa ni semi. Tai mi o lai moe ai. Tangata ma le ali ma le luma ma lul tao ma usule ka biasa sen ha tu no ma fatino no na rofa. The only problem she was looking for that Jesus. How did you mama? What about you? What about you? Well, I feel a picture. See the sinner with the bottle so. Lama futa matalo more. They are sharing the good news. They are also sharing the bad news. The good news is, follow the town.
Maria Marta. Well, they said Tino Yesu. Well, I Maria Yesu. They are not so sure yet. I now, the Marta, the Father Yesu. The Father Yesu. The Father to the woman to. We not for you to yet. We're telling you to shout yet. They are not for our ladies. I feel yet to me. I feel yet to me. Yeah, to me. Not Taylor. Taylor yet to it. I love you. Samuelu Tialavea, the father of my wife. Life I don't know, Tunoa. You know what it is. Deixamos sabe. Samuelu Tialavea tu é folha lá atuai. Tu é folha lá atuai. Fantastic man of war. My wife is fulfilled. What do you think? What do you think? Last one. What do you think? What I think. It's no better than what you think. But you think. It's a masala for you. It's a lie. Tama. Tama. Vai mais ou menos. Vai mais ou menos. Mais ou menos. Vai mais. This is real Jesus. When you're student, I am Jesus. Live Jehovah. Live Jehovah. God will fill up. Vieni aí. Vieni aí, Toma. Mas eu sabe que não tem lei a mais de me levar para o Maraúso. Mas o Maraúso é de lei mais futuro. E a minha fama sabe que não tem lei. Lá isso. Tama mãe, vai mãe. O irmão Tama, o Inai faz ele ali. O Inai faz ele ali. E a tua ele acha, mas Tama tau. A faia lá tato massa sal. Yang tato de massa sal, tato de novo de faia. Le mose de. I am Marta. Te homem se faia. Massa sal toma na leia vai Marta. Massa sal maleta de John Maria. When I say Mass right, Jesus is alive. Jesus is alive. That's good news. That's the good news. After yes, I almost told later. We are on the tattoo. We are down fine. Ellen tattoo myself sorrow. When we tattoo a wife of her. If I'm a Tama. Or the lot therefore Tama told me that is but if you see the Yesu Maria why here son who is it that you are looking for was it the city for what took manatu yati oi ma et the city yati oi. What is the city for you? Tell me now, I search on the internet. What are you looking for? Tell me to text, send up telephone, you'll say, the city now. The city one man, tell me to see it out on my door.
concerned parent will ask, son, daughter, who is it that you are looking for? Why are you aside here? Sitao mo wai ha jate silian aso uma silia te oi sili la fanga lai su unai wai e decide USC Sole Vai mana fai Oi na Wa foi me Vai decide Tutule Ele eu não sou fua Então mai é E ela lá precisa da precisa número 2.
Ia toe mose patasi na fatal fatu ia mal nei taiao. So le fai le sume Tama martina nei Garcia. Mu foi le sume fai tau mano lo martina ma pela fai le tua. Le nei foi taiao. Wale o inei o ia. Fai mai o tutu. Lo tato wali fao. O le nei foi mai aso. Le fatino ina o puponga o le. Lea o tato o mai le nei taiao. O le taiao tu pito le nei o ngā wenga Isu. A wā le tau o moino o tato o sali. Ma malo whaftai. A sumo e Tama malo matina. A pea Tama matina o le vaenga lua. Malo saili. Malo ngā lue. O te iloa ma o te tonu. Olo whafonga le tua le nei taia. Ia vi ia. Ma ia mau lunga pēr rona vi. Ia o tātou tangata ngā lui. Whaftai fōi le nei taia. Ia le uso ma mō ma inga. Tātou whai tapo inga le nei taia. Taia o le seta. Whaamana tuina fōi e le nei kālesia. Le nei fōi taia. Stau whainga fōi. Sa whengai mai vaenga lua le mama le tina maroroa. Ia o lo whatinonga o le tuatu o le tātou o li whaono. Ia tau ni e mnuia. O tātou uso o tātou au ainga pe o tātou mafuta le nei taiao. Nei fo taiao. O le whainga mea lofa le tātou kālesia. A wā le tōsinga o le tātou Tama ma le tinafa le ngā. Ia o la au lau nātu. O le tina te akono ia matautia te kisa 25 tala. O le Tama ia pine atua le oso se lau tala. Joana ma Chenara ngangau 50 tala. Te wila fatolo 25 tala. Ni mama fatolo 25 tala. E ma Chen tupola 50 tala. Gino ma Diana Malaulu, Selau Tala. Tawao, Feomaya, Dimas Full Tala. Asuelu Sefo, Fast Full Tala. Lili Tunoa, Selau Tala. Mena Waimili Tos Full Tala. Tapu ma Faith Malaki, Shaki, Fast Full Tala. O Fitiu Tamuanga, Dos Full Lima Tala. Tonga se Roma 25 tala, Corina Ngau 25 tala, Ave Molupe 25 tala, Tomasi Yakbe 25 tala, Monday Waimili 25 tala, Loi ma Laure Malu Nutani 2 tala, Patricia Tuvalu 5 tala, Shaki Romano 5 tala, Wai pulu 30 tala. Mata Tuloi 20 tala. Tai te lotu Paulo selau tala. Nuunga Valeri mai fatua selau tala. Ta'awa ma Valeri atoto selau tala. Lin ma Tulia Lu 50 tala. Debisimi 30 tala. Kaylin 10 tala.
Luki ma leo to ia lonus futala. Chau lomi se lau tala. Mafa talis 25 tala. Sue pau 25 tala. Wata Itali 25 tala. Bristol Itali 25 tala. Jakono ya afa ma wai tuitele se lau tala. Malili fuamatu 50 tala. Manu mata tia 2 se lau tala. Nofo leitu wanu 2 se lau tala. Imana ale 50 tala. Faifasa 50 tala. Tafia Ioane 25 tala. Motuno Siaki 50 tala. Malosa ili Fafoi 50 tala. Aroau Rotsano 50 tala. Paul Matuna Lua 10 tala. IJ 20 tala. E fota ta tui 50 tala. Benina tau tui 50 tala. Nei ma emi kokori 50 tala. Ne Maya Satire 25 tala. Simon ma John se lau tala. Tasi Tamelea tasi se lau tala. Tuane fasa watu ole tinale o matalofa toroi e lua se lau tala. Moi mauma tasi se lau. Midiama e 50 tala. Ole afai ole Alfa Popo Tonu afe lima selau. Tonu afe 5 selau onus 10 tala. Tonu afe 5 selau onus 10 tala. Ole whainga mea lofa le kalesia 5 afe 1 selau onus 10 tala. 5 afe 1 selau onus 10 tala. Ole tua whainga whawame iwa afe 1 selau 10 tala. Iwa afe 1 selau 10 tala. Mori atu le whaftaitene. Iu soa malo. Ape o ma au mea mai o whai o tātou tāpua i nei tai au. No tō whainga mea rofa i le suka i le whakanainga ma le ainga. Ape a fōi pa ia i le kalasia. Le nei tai au no tātou whainga mea rofa o anu tō singa o tātou whawhanainga. E inu manuia o le nei i kalasia. Manao le tua e ona le manuia. Nei e toi whatu tumu mea mo tō whanga ngā. A wāno tō wanga le nei mano tō lofa. Le nei koi kai au. E whaftai atu i le suma e le tia kono. Te ngai ma le tuituina o tātou maru tāpua i le nei tai au. Mātou o fia tātou tāpua inga. Whaftai fōi i e sa whengai ma le whamahina o tātou whasa. Sunga i le tia kono ma tu whawhini ma longa ue tātou ngā. Pa peo la whaumar tātou tāuringa nei taia. Ma la watu i wōa ma au mea mai. Pēr pai o tātou lu. Tātou whatasi le whare o mawhtanga. Ua tāuria le maa ngā ma le nei ka le sia sa whaifua. Ia o are tātou whiwhia whatasi e le nei aso le set. Ia tauna ia ruia le nei aso. Ma fua whanga o rutoi. E so fua mei ruia.
E tūlai ma le whāraro. E na ona foi le whaitete le nei whāreasu. E ngana foi ma le roto o whamaurano. E a mana tunatu le whamamora nei tuaso ma le tātou te hao. Sa no atu le, whianga te whono le. Msui o le tātou no, ma le tātou inga le whapoktonga. Whale o ina le nanga whawhtaitele, ia te o roa mātua marolo. So mai whaiwhau, māta ngese, ma tātou tina Tagilima, mai se foi le mamaro le group 2. Suai le whionga le te akontoina, suai le mamaro le ofisa le kalesia, suai le te māte akontetari, te mā māstua, tina māstua, e o lava i awa whanau. Pa māloa whawhtai, wana o le nei aso. O le tawalunga, o mātou mata, o mātou wāwai, o na mātou taratonu lea. E moni au tue tūle, whawhtai whasoa, whawhtai le oa whare nana, pēna mai e nei tu aso. Manuia le tua, i lo o soifua, sa matunui e le i ana ngalofa, i te tino, le mawhawhau, ia e siri lawe la le nana. Manuia le tua le group 2, e mai se foi nisi o tamautina, na lango msosoane whamapokoina, mata mo fia atine e mo le mau, pēr tātou mō le aso. A manuia foi le tua le, oi o le tātou whapotonga. A mātu se nanga le whionga le te whono, tu saimo lo tu atu tai ao. Ia e bai whimsui o le, tina ngā luenga ma ne ai, ia e whale au tō ruina lo tō maau ma lo tō menusia. I lo tō au fia ni tai ao, kāra lau o whai paia. E te tāno whea, whamanuia le tua mō tō umlanga. E ngātai o tātou tau ainga usua malo, manu ia ila ula o whainga luenga asiasi mai. E le tātou whai tāpoi, me le reiva yaso ato, me le sawalinga whale nanga e waias paia. Whamalo whawhtai langa le lei. O lao tō whai, te tonu, e leona le tangata. Alo tō sile le tua marmano, e pēna mai e le tai ao. Me se foi pui o tātou nu. Whionga te whono me le mano le lau. O ie o tō aina te akono te māti nā mātua. Mai ane foi le tā pua le mano e la ula whenga wena suna whai whiau ma o whartua. Te nane te māno ti nāo tāna wena. A mālo whawhtai o tō anga le. Whamanuia le tua mo mea umalau o whaia. We ask God's blessings upon Bella and Melissa III. We have lots of their families and friends who have come to witness the baptism of our little ones. So we pray God's blessings to our non-Samoan speaking brothers and sisters that are here this morning into the afternoon. Thank you for joining us in worship this Easter Sunday. We pray for blessings upon the parents, families and friends and relatives for our little ones that were baptized this day. The moderator of our church, Deacon Asuelu has extended to one and all, and I just want to reiterate the same, particularly to our non-Samoan speaking friends that are here. Please, following immediately after our service, join us for lunch as provided by the church for all those that are present in our worship service this Easter Sunday. Please, we would ask that you grace us with your presence in a time of fellowship there at the Fellowship Center. Amen. We are telling the tour of the Umarias. So, then we stay in fight to la. Vatu Salamano, so Manu de Tecono. Ibaeno, Momata, and Nano Wayaspi. Tasi Fadina, Aman Mona Tato Terbo, Yamaya, Fufuano, and Famamora Tatuno, Perfengatonai, fight to la Fiafi. Ya, Tasamaina Tatu Maftana Tupulana. To my Mauricio Fufara. Next Sunday, during this week, the Elders Committee of the National Church will convene for its sessions in Tacoma, Washington. After their meetings this week, the elders of the church from American Samoa, New Zealand, Australia, throughout the continental US, as well as Hawaii and Alaska,
will visit some of the member churches of our denomination. We're fortunate to have next week with us the chairman or the moderator of the Board of Elders of the National Church, the Reverend Elder Dr. Tama, as our guest worship leader. Asuelu Tata and Fat Otto Famomone Kalesia a Fiel Tato Kalesia to Fingal Flamaina Lotoina, the Island for Tama and Nevias, or the Fiona Tetefono Committee Lotoina, the Sunia Sesam, a Fiel Tato Lomone, Motato Sam from Antuma Fatasi, the Navayaso Luminai. We are Famomone. Happy Easter to one and all. Thank you again to Group 2. God bless each one. So forth. Kaya tulau sumale na pengen tawannya le kalsia mo le famia tahu ina forma le tua tu sam neaso la fuesta mo feina ya para tele le ai finalo o eu fai por fai neaso la tato fai le talo ina pela o fio de lima ya estamos feina neaso ma toto la Tama suosto sinaina ai finalo na towe no mo wina neaso ne tutu mai ola ya fua mai no mato rola mato tiolai ni leina rana no la suafa le suo mato tala kwala amen. Don't sit down and wait. I will take you there.